Virtuozni svetski priznati klasično obrazovani gitarista, kompozitor i profesor Goran Ivanović prepoznatljiv po jedinstvenom muzičkom stilu koji spaja evropsku klasičnu preciznost, balkanski etno-melos, džez i flamenko, samostalnim koncertom krunisuje promociju svog solo albuma Far Away Feeling. Ovaj album donosi potpuno nove autorske kompozicije, a specifičnost ovog izdanja je u tome što je u pitanju samostalni projekat Gorana Ivanovića, kome je pridodata njegova interpretacija kompozicije Do Spatsko oro izvorno bugarskog melosa. Jedan dio razvijanje repertoara za studente i repertoar koji ja mogu svirati na koncertima, a drugi je jednostavno da se isproba šta funkcioniše. Znači, taj materijal će se sad svirati uživo na koncertima, neke stvari će ostati, neke stvari će se dograditi, ali u zadnjih par godina to je bila ideja da se razvije solo repertoar, da mogu da sviram sam, pošto već dosta dugo mi je to na vidiku da se razvije taj solo koncert repertoar. Pošto u zadnjih 20 godina sam baš dosta radio muziku sa drugim muzičarima, i gitar duo, i kvartet, i kvintet. Album Far Away Feeling donosi 11 kompozicija koje se mogu opisati kao intimno, tehnički, besprekorno i duboko emotivno izdanje u zvučnim pejzažima koji balansiraju između nostalgije za zavičajem i prihvatanja novog sveta. Goran Ivanović je završio studije klasične gitare na prestižnom austrijskom Mozarteum univerzitetu u Salzburgu u klasi svetskih majstora profesora Eliota Fiska i Joakima Klerča. On komponuje i nastupa isključivo na ručno izrađenim instrumentima koji mogu da iznesu brze balkanske ritmove, ali i da pruže toplinu i dinamiku klasične muzike i džeza. Sa klasičnom gitarom, s tim sam i počeo i to mi paše. Akustična gitara, to je nešto novo i prošlo je par godina i ja sam se sad nekako navikao i na taj zvuk. Ali što se tiče jednog i drugog instrumenta, jednostavno je fino kad se sklopi koncert da i jednu i drugu koristim, pošto variety is spice of life. Znači, uvek nekako je zanimljivije za publiku ako ima i jedan i drugi zvuk i onda se može nekako porediti kako jedan zvuči uz drugi. Far Away Feeling je 15. po redu album koji Goran Ivanović realizovao. Tokom izuzetno bogate karijere izgradio je status jednog od najznačajnijih i najkreativnijih akustičnih gitarista svoje generacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Za RTS iz Čikaga, Nina Stojković.